James Bambunge Meru amuna kari barirete ogambi bosenita kaduri murungi nyuma yawenende kubari ya mbunge araba ugete kaduri na Kyoto kyakori ya mbunge unaiba kumwata mbaru kwariye kinyabura kigena kemeru ketetumire yotobura kwagireta kaitene koni poritie kinyangabana kaira mwangaza ukinyakire mbunge ya Meru na kurita ogambi bo kimotugi kare na kulikivya akwa address de na Meru cionde na ingwetikia Meru bakwigwa na kinya thirikari yetu county ekuigwa ura tutura kuga mantu jara sanitaria na tuinde tuli antu ba oversight kwa winkwenda kuria thirikari county Meru ejuki oversight seriously na barekebishe njira u batete barungike barabara kenda tuba Meru bakona services. Ni migambo ya Zibora Kinyawiji Keneta Zendike yura ni munini wa mutongiro baraba ingikire mbunge ya Meru urogwatanite na bange ba MCS kurita maugijao nyume ya rwali rwa seneta Kadhuri Murungi urokwaragiria mbunge ije na bange ba MCS bakiona ne kugwata mbaru wale rwa seneta Kadhuri na kinyaba kyugona bachoka mbunge rwali aruba kethira bakirudhuja na nyankuruki antu baba ingi babati kumenya ni constitutional right ya senator kuthira agitaga ki county assembly nyagwatu ka baba arombere batetere county assembly tekuwa batebati gwita sheria ere umwitikire ta ki county assembly nera Meru kuringana na ari ari nontu no muchoyo mbeche che Meru kuringana na ari ariona Meru monka atukinyite gitite ata ki utumiri bwa mbecha ki mantu na kwandikana ki witi bwa ngugi agereza Meru wale senator terarikia kwariria twechoka mbunge tukethira tukiomba kuyelaborate kukethira kwina sittings inyinge cha kumba ni kuyariria saini na kuyafafanua in details kingi nyuma ya seneta Kadhuri kirwalero ekuregana na kwagutira gwatambaru mubango jo MTF na DMCs baba nebaugete MTF etumite Meru yangaratana nene kibiashara na kinyaba kiwa gutenjera chigwetere kadhaiji seneta wengo akuwa mantu ya MTF yari ya kuchonge Meru na nyuma na itonete nya president na uwete mantu ya MTF yarekana nayo cha MTF ira inguge mwaka jotete kuthira jo thirikari na barabara chetu Meru cionde ni thuki ara contractors batiro nguge nenkerwa MTF ambaye tuomba gwita ngwende na account ya Meru thiria nontu mbure yegekia tugita October mbure kura na batethira bathiretie nguge na istoshe June mwaka jo thirikari yo kuthira na mwaka jo thirikari jo athira no monga mbechi rondo kaire ke budget no tukela chi pending so barabara ira Meru chi imbecha through MTF igatura ikario MTF chethire barabara chi atikira nusu na wo ndingi ite aringithwa jawonu ke jaguta gwakwa nara kwari gwikirwa ndarasa gutekirwa mura mjutekirwa anto thaizi kaba kurathina na tubathithiretie budget 5.1 million ira chietire kiri MTF so itukwira wananchi thaizi bakara kumira bandamana ugatiga mwananchi utiga mheshimiwa wenyuma twete no twito akurukirie mbecha kenda pothithirwo barabara na nande barabara ni thuki kunde na batu twende pothithirwo barabara ende mbecha igwita kire MTF ibukona thaizi ura Meru yonde yete toto mes uti muntu kumba kwa Sis Market kana skuru kana kinya kanisa ya MTF ne changite kuntu konene mono ikwetho tembecha igu saturate Meru yetu becha iria 370 something million ya chikito ke national government ichetere na kwa itiko thiurunka Meru ikikona Meru twina thina nyingi na thina itikumba kuthira bure na ndebo ekire DMCs babogwa ni uria seneta Kadhuri ugite county ya Meru etumbite gutumira kigina bwega araba kuga yumbite gutumira gichunje kya 20 kumakirigana thirikari mbaye tariki 15 mwezi wa 3 ikainga account chionde ne freeze account chionde cha county government lakini batweke status ira turi irionekania tutumirite kintu 20% embeche chi twewi ko gento 8% embeche tutumirwi na manto ya kinyara muthia ajamba guchoka ngoketho te absorption embeche ikumba tumira bwega na ikyo kuona antu ba Meru na kariba Meru na residents ba Meru the very thina no mbeche Meru ira chi ya Meru itio tumika chiga choka nara utiko security kwa mbecha manto report yo control budget ya kumba kuthira miariria so tuchoka mbunge tuketha tukariria manto independence kenda tomba ni kurita report na recommendations kuhusiana nayo muthiene uge baba maba kariba Meru barabothi kerete seneta Kadhuri tulipa tuliuga nathi kwe justice antubara bali concern na we bagwatwa
na iyo kuona kubui antu bari concern baba kugwatiranio na uragani bwawe bara bamwe baingerwo bara bange batingeri ibo tukuga bara concernete nawe bara sponsors bara baitere mbecha bara batumenete kende sinipagwa oragwa ibo tukuga antu ibambe bagwa mbere inya sinipatethiki na sinipateruga nazikwe justice yamba kuoneka na manto yararia ya wenji mbili kuora kwa mbecha ndene ya county yetu ya Meru itukuroba ne teyo kenene muno nikenda barabagaririte tiki bakomba kumenyera mbecha cia Mumiru na kenda mbecha cia Mumiru itiete na mbere na kwenyangika itukura senete ibwega muno no ntobo barabarero nania itukuroba the CEO wa county government ya Meru kana mutongeri wa Meru no ona ni mbicha kinyawa ya Andres antoba Meru na bere mbecha cia Meru more than 13 billion inachieta na natirita ngwe na nate manto yau yetaita kuma mbunge ya Meru gicigo mbunge kia North nke report randeto cia Weru ria kwa rietwa ni Mutungi Kare.